Chibay ule ar ka kangdona kazay pela ati chalay hi kazay kaka bolo ka chopol nga lang ay eng Kashmiri red chili powder katela athak vaklawa arong amoya ay senzok po manthe chicken masala chi dhania powder thing marcha sertui hian sa atinipa tel katela sertui aya vinegar atel thei uluk dewin kan chopolang sa hianin masala ho hi ne dewin kan ta don nia bollo hi kan du tamdana zirin kan siamanga uluk dewin kan chul vekang ne dewa bollo kan ta nuwa du chuana kan ngal theya achia lok thei thewa hi chu kan du dan ni se a thei ve a bollo te po akai thato akakang ngalang kukara ka siam dona tel kan du tamdana zirin kan leidon nia purun var ka thlaka arsa ka da ngala me hi asanga ka da a ton hian ka kang sen deu thatang a bet du re ulu to ka ti hian ka hol cheve dewa non stick thir bela akan masak theya a sen deu that nuwa kukara chum min te po a theya a awlsam jok ma bela bette velawa non sticka chuan kaleta avun tleimina lo chuak ve de avun hi chu apil ma lut toka mi hi asanga kalada renga uluk dewin kan vilanga akhat moi tokin kan hol cheve don nia bollo hi tui kan ti zong kan ngai nat ang khana siam thei veka katel ang diak hi tel turti na poni chuang lawa kan ngai nat lo zong kha chu kan tel lo mayanga tui ti zong le du dan te ain ang lawa kale atanga rei vak lawa garam masala katela chicken powder katel le a ka chopola tui kem kalea mi hi asanga kalada charchara kachina voi thuma phit nuwa mi ko ofa kan ngak dayang sapo min tha kan du anga min lo chuan non le theya me kanuna ka chuang non le a kalet le a tonin arong po moi dhania ka tela reilo te nuwa ka swanang arim tui topa sapo min tha atui lutuk lo siam ve chin ro ka channel min clear saka wangin kalome